Dagı bir jolu hurmatly jamaat. Mana ötkende esingizde bolsa, eме aytdyk elek. Abdurrahman Palbandın Abdurrahman jönünde bir jiyin daýardalyp atat dep jinak. Oşonu şol agayыбыз hazır mana atayın Bişkekten uçup geldi. Düşün Kerimov degen agay, mümkün tanıganlar bardır araňyzda. Oşonun kanday bolup atat şu öz aytyp bergeni jakşı deyim de biz aytganga garaýança. Öz oğuz menen aytsın, özünden ugaýak. Agay bir özüňiz süýlep berseňiz jakşı bolar. Assalamu alaikum ağayın. Ağayın tuğan toylarınlar kutlu olsun. Rüstembek toyun kutlu olsun. Aka üke ağayınlar baldarınlar gengelecekti olsun. Kem bolgonda şu Kırgızdın 20-cı yılındağı bizden çoğun kadrımız Kırgızdın çıkan oğlu İshak Avavustay, İshak Razakov Avavustay olsun. El jerin korgogon, el jerine kısmat kılgan uşunday azamat bolsun, ömür uzun bolsun, amin, Allahu Ekber. Emi tuğanlar, men özü Düşen Kerimov degen жазуучу jurnalistmin, mına o Göçmenler oyunları degen ötüp atat bizde. Kança yıldan beri. Bul 14-nji yılı baştalgan, oşol Göçmenler oyunları degen кезинде Kırgız, Akkalpak Kırgız eli oşol Uluu Göçmenler sivilizasiýasynyň başında oşon tüptögen eldin tukumubuz özü. Oşo Göçmenler oyunlarının tarihini yazıp birinci kitabını çıkargamın mamleketin zakast menen Aykör Manas oyunları degen çoğun kitap. Anan al tündükte Şabdandın aşı menen toktogon, Kokotoydun aşından tartıp. Bu tüştük aymağında Canibek Kasının aşı toy menen toktogon. Anan en berki Esir qoğumundan berki жылдардағы ошо Göçmenler oyunları. Bu Göçmenler oyunları degen emne degen? Men eki söz menen aytayın. Bu jokerçilik oyunları bolgon. Mına at çavuştan tartıp, gökbörü, ulak tartış, ereňiş, balban güreş, er sayış, kız kıvmay. Bizdin bayrıqlığımız oşonda 500'de oyun var eken. Şu 500'de mına Araplar taň kalgan 19-njy yılı barganda Saud Arabiýasy eç nersege taň kalbay kalgan eken akçanın güçü menen. Oşolar aytdy. Uşunday az elde uşunçalık oyundun türü var dep. Alarda bir töö yarış degen el oyun kalıptır. Mına o çoğun imperiya bizden kandılar tüptögen mına kandı tuğanlarımız. Osman imperiasında bir el oyun kalgan ilgerikiden Jirit degen jana Nayza menen sayat turgan. Bizden Kırgız elinde az degen Kırgız elinde uşunçalık oyundun türü var eken. Mına bizge ataandaş bolup jüröt Kazak tuğanlar. Ötkönde men Astanaga bardım. Mına o şerde ayttım, siler oyundu Karazgöylökö aylandırıp atasыңар. Mına bizdin baldарды ulak mına Manasты ulak kamçı menen çaap. Toktotkula dedim. Kırgız degen jön ele emes, silerdin egiziңер. Двойнашка дейт bizde. Siler gelip bizdi kamçılay turgan ele emessiңер. Özülörü geçirim surаты tuğanдар. Men geçew gelip kuanganym, mına özök tuğanдар деле ошол Kazak tuğandarda bizim bir tuğandar borбуз. Bizi razdelayı vlastuy dep кезинде улуу империялар bölgön bizdi. Oşo oyunçuna tapıra öyle görüngen jerde jüröbüz. Biz bir atanın balasыбыз özü. Türk cemaati, men uluu Türkiýaga barganda кезинде aytyp atat. Biz Türk atalı, Türktördün bari Kırgız ata dep aytabыз dep. Ana emnesi var eken, maktanış emes bul. Bul Karazgöylük emes, özümçüldük emes. Bul Kırgız degen bayır el. Manasты jaratkan el, uluu el biz. Bırak anı biz maktanış kılbaşımız gerek. Aykönlük kılışımız gerek. Bana bizdin özök boğurlar gelip göçöğüş jerde kalıstık menen ötkörüp atkanıngırdı görüp, savurduluk menen ötkönüngördü görüp, ben abdan kuandım. Buna Kazaktardı men pildep geldim mene, bu jerde jakşı, bana siler tüşünüp algıla turgandar, bana jaş balдар. Leylek güreş degen men özü. Bul özü jönele çıkkan güreş emes. Uşul jerdin güreşi özü, uşul aymaktın güreşi. Uş yerden çıkkan özü. Buna azırkı tilmeni aytkan biret uş yerden. Bunu saktap kalış gerek. Bunu budaktatıp alçılık кезинде Bayağıman Palbandı'da жазgan men. Buna 3 кезинде Orta Asya'nın 3 yıldız çolponda jangan 3 palvanın görgöm. Tapança palvan Uzakov, İbrahim'di görgöm. Buna Abdurrahman akeni görgöm, güreşkönün. Janında jürgön kişilik karı ustayıp kesinde eçip. Abdurrahman'ın aylın göröйүн dep geldim buna bu жерге. Abdurrahman akenin. Bul legendarlı palvandar bolgon. Jön ele palvandar bolgon emes, bul Orta Asya'dagı legendarlı palvandar. Men Taşkentke çeyin bar izildegen bunu. Anan soňkusu Bayaman palvan. Biz buga sıymıktanıp жүрүшүбүz керек. Bul jön ele tamaşa emes.
Bizdin sыймыктарыбыз болот булар биздин. Ошон үчүн ошол оюндун эң тагы түбү мына лейлек күрөш. Кече ошун таза сактап жүргөнүңө ыраазы болдум. Андан эми баяман жанагы алыш күрөшүн эл аралык акыбалга алып чыгабыз деп, ал Европадан да спортсмендер келди. Алар кандай түптөлгөнүн, алыш деп эмне үчүн ат коюлганын баарын мен билем, жазгам. Кыскартып айтканда убактыңарды албайын. Лейлек күрөш деген тарихта калыш керек. Бул өзү Кыргыз элинин эмес, Орто Азиянын тарыхында калат. Өзбек туугандарсыз бул күрөш болбойт. Мына кече чогуу күрөшүп атканын көрдүк. Эми мурда тажиктер деле бар эле. Ал жана Кырдардан уда тажик келбей калды. Мына өзбек биздин бир боорлорубуз. Ушулар калыстык менен урушпай этпей, чатак кылбай, калыстык менен күрөшүп атканыңар мени кубандырды туугандар. Ушундай болуу керек. Оюн деген, спорт деген адамды бириктириш керек. Улуттарды бириктириш керек. Адамдын махабат сүйүүсүн айланыш керек болсо, ал чатак айланбаш керек. Ошон үчүн муну жакшы өткөрүп, мен ошол бир эле Абдырахманды изилдеген киши эмесмин, туура түшүнүп алгыла. Бул мен ошол көчмөндөр оюндарын, ошонун ичинде мына лейлек күрөшүн, ошол маңызын көтөрүп, анан жана 3 биздин чоң балбандарды кошуп, анан мынау арасында жүргөн, кийинки мына Атамбек балбандай, мынау азыркы көчө көрдүм го, көз менен көрдүм го, жанагы кичинекей балага мен өзүм да пулумду берип жибердим да, жана менин боюман да кичинекей экен. Марленге. Мына Марлен мына туубаса мастер деп айтат ушундай. Бул жөн эле эмес да, бул өзү атадан туулат ушундай. Мына ошондой балбандарыбызды анан бул өзү туугандар түшүнө жүрүш керек. Бул эмнеден чыккан бул күрөш деген? Бул биринчи өзүңдү таптап жоокерликке, илгерки жоокер заманда мекениңди коргош үчүн чыккан оюндар. Кийин тамашага айланды. Мына футболдун дүйнөлүк оюндардай, бокстай ошондой деңгээлге чыкты. Муну гуманизмге айландырып жүрүш керек. Кут болсун. Мына Рүстөмбек берип аткан тоюңар кут болсун айланайын. Дайыма ушундай тойлордо тамашаңарды улантып, бизге окшогон болсо жазуучулар, тарыхчылар ошону ортого алып келип, өзүнчүлдүк кылбай, бир аймакка бөлбөй, урууга бөлбөй, трайбализмге бөлбөй, баарын Орто Азия, Фергананы кезинде Баргана деген кыргыздар өзү. Улуу Манаста турбайбы? Анжан, Баргана, жалпы түркү элдин балдарынын жери деп. Эмнеге бөлүнүшүбүз керек? Биз кайра биригишибиз керек. Славяндар эмне болуп атат көрүп атасыңар. Биз биригишибиз керек, сакталып калыш үчүн дүйнөдө. Түркү балдары биригиш керек азыр. Эрдоган деген чыгарып атпайбы? Ошого каллян иштетип биригишибиз керек туугандар. Ошон үчүн мына кубандым кечөөдөн абдан. Бул жерде жакшы өтүп атыптыр. Кут болсун, биз болсо колубуздан келген ортого алып келип, калыстык менен ошо китепти жазып берели. Китеп эмне үчүн жазып жүрөм? Мен кысыл кулактык кылып аткан жокмун. Китеп гана калат тарыхта. Экраныңда өчөт бүгүн. Эртең интернетиңде өчөт. Жөн эле интернет информация үчүн керек. Азыр тез мобилдий иштеш үчүн керек. Китеп деген мына улуу Кытайдан издеп атабыз биз темселеп тарыхыбызды. Кытайда 2500 жылдан бери китепке жазылып калган летопись турат. Мына ушуга таянып атабыз азыр. Башка эч нерсеге таяна албайсың. Ошон үчүн китеп жазалы деп келдик. Аны туура түшүнгүлө. Биз мындан акча эле издеп эле жүргөн кызыл улак эмеспиз. Биз ошол рухий тамырыбызды алып чыгалы деп атабыз. Ынтымакта болгула, мына аскерлерибиз турат, тартиптүү болуп, көчөкөдө ичкилик тутангандан жүрөт. Андай болбой айланайындар. Жакшынакай тартипте мына Абдырахман акемдин арба кыраазы болсун. Мен Үсүп абамды көргөм. Арба кыраазы болсун, ошо катта палвандарды көргөмүн. Өзүм кичинекей болгон менен мен руху бийик жазуучумун өзү. Ошон үчүн аман болгула, ден соолукта болгула, тойлоруңар той болгула.